Oduvijek sam imao veliku životnu želju da jednog dana razvijem svoj vlastiti sintetizator govora. Međutim, problem je u tome što razvoj sintetizatora govora nije nimalo jednostavan posao. Zahtijeva puno i znanja i vremena, ali zahvaljujući današnjoj tehnologiji i umjetnoj inteligenciji koja nam je danas svima na raspolaganju, moja želja se konačno ostvarila. Dame i gospodo, Hrvoje Katić vam predstavlja Laprdus TTS retro sintetizator govora, namijenjen nostalgičarima i ljubiteljima brzine i kompaktnosti. Namijenjen svima onima kojima su visoke performanse i trenutna reakcija važniji od visoke kvalitete glasa. Laprdus retro speech synthesizer za hrvatski i srpski jezik. Pozdrav, moje ime je Laprdus i ne iz Germonije, tako da se možemo upoznati. Laprdus je sintetizator govora koji se ne oslanja na današnje vrijeme i današnje trendove. Umjesto toga, Laprdus je retro tip sintetizatora govora, što znači da je njegova kvaliteta glasa na nivou kvalitete glasa govornih sintetizatora iz 80. i 90. godina prošlog vijeka. To su sintetizatori poput Apola, Braille & Speaka, Keynote Gold Multimedije, Dektoka, Embrole i slično. Laprdus za proizvodnju svog govora koristi tehnologiju konkatinativne sinteze, odnosno spajanje unaprijed snimljenih glasovnih jedinica fonema. Ovo je jednostavniji i zastarjeli način implementacije, ali je zato dobar za sintetizatore govora kojima su performanse i kompaktnost važniji od prirodne i visoke kvalitete glasa. Upravo iz tog razloga Laprdus nije sintetizator govora za svakoga. Laprdus je za nostalgičare kojima ne smeta robotska kvaliteta glasa. Laprdus je za ljude koji su u prošlosti koristili govorne sinteze kao što su Braille & Speak ili Apollo iz 80. i 90. godina i čije su uši jako dobro naviknute na neprirodnu boju glasa. Stoga, ako ste u životu koristili samo kvalitetne sintetizatore govora kao što su Alphanum Unreader, Windtalker Voice, Vocalizer, RH Voice i slične, Laprdus možda nije za vas. A opet, ako se želite vratiti u neka davna vremena, osjetiti miris prošlosti i osjetiti kako su nekada zvučali sintetizatori govora koje su slijepe osobe koristile, možda se ipak zainteresirate za Laprdus. U tom slučaju, ostanite sa mnom. Ja sam besplatna govorna sinteza otvorenog koda za razne platforme, pričam hrvatski i srpski jezik i znam čitati latinicu i ćirilicu. Laprdus podržava hrvatski i srpski jezik, podržava latinično i ćirilično pismo. Otvorenog je koda, open source i podržava više platformi. Na računalima koja pokreću Windows operativni sustav, Laprdus je dostupan u dvije varijante. SAPI 5 varijanta, koja omogućuje da se Laprdus koristi sa čitačima ekrana kao što su JAWS i NVDA, kao i sa drugim aplikacijama koje koriste mogućnost pretvorbe teksta u govor kao što su na primjer Text-Aloud i Balabolka za pretvaranje teksta u audio. Pored univerzalne SAPI 5 varijante, također postoji i specijalizirana verzija Laprdusa za duboku integraciju sa besplatnim i open source čitačem ekrana NVDA. Dostupan je dakle i kao NVDA dodatak. Dostupan je i za Linux distribucije kao što su Debian, Ubuntu, Fedora i Arch, gdje mu je omogućeno da preko Speech Dispatcher alata radi sa Orca čitačem ekrana za Linux grafička sučelja kao što su GNOME ili KDE. I naravno, dostupan je i za pametne telefone koji rade na Android operativnom sustavu. Jedna od Laprdusovih najvećih vrlina je brzi odaziv. Reakcija na pritisak tipke je trenutna, a konzumacija memorije minimalna. Laprdus trenutno nudi dva glasa, Josip Drago mi je, ja sam Josip. I Vlado. Drago mi je, ja sam Vlado. A oba glasa također imaju i svoje podvarijante, kao što su Detence, Drago mi je, ja sam Detence. Baba, Drago mi je, sinko, ja sam Baba.
i Đedo. Također, kod Laprdusa možete naravno mijenjati sve što se očekuje od jedne govorne sinteze. Možete konfigurirati parametre kao što su brzina govora, visina tona i glasnoća govora. Laprdus također podržava odgovarajuću promjenu tona kod određenih interpunkcijskih znakova kao što su upitnik, uskličnik, točka i zarez. Smijem li te nešto pitati, obećaj mi da se nećeš naljutiti na ime, htio sam te pitati, želiš li možda da izađemo ti na negdje večeras? Možete podesiti Laprdus da vam izgovara brojeve znamenku po znamenku, a ne kao cijeli broj, što je korisno za brojeve telefona, serijske brojeve, OIB-ove i slične brojeve gdje je poželjno čitanje broja znamenku po znamenku. 091234567 09112 Laprdus inače podržava brojeve od 0 do centilijuna. Jedna od Laprdusovih značajki na koju sam posebno ponosan je napredna kontrola nad pauzama. Ponosan sam iz razloga što kod većine govornih sintetizatora ili nije moguće podesiti pauzu ili je ograničeno. Kod Laprdusa možete posebno regulirati duljinu pauze kod zareza, točaka i recimo novih redaka. Na primjer, ovo je recimo korisno ako čitate rečenicu u kojoj ima jako puno nabrajanja imena. Imena ima mnogo, a svako ime je odvojeno zarezom. U tom slučaju želite konfigurirati Laprdus da napravi dužu stanku samo za zareze, ali ne i kod točaka, uskličnika ili novih redaka. Samo za zareze. Marko, Slavko, Mirko, Pero, Željko. Marko, Slavko, Mirko, Pero, Željko. Marko, Slavko, Mirko, Pero, Željko. Ili recimo, želite da vam Laprdus pravi dužu pauzu kod izjavnih rečenica, ali kraću pauzu kod upitnih rečenica. Ili da vam nikako ne pravi pauzu kod novih redova, ili da vam samo kod novih redova pravi pauzu, a da kod izjavnih, upitnih i uskličnih rečenica ne pravi nikakvu pauzu, kao niti kod zareza. Dakle, možete si kombinirati kako vama paše što se tiče pauza. Kao i kod svake govorne sinteze, i kod Laprdusa će se dogoditi da određenu riječ ili frazu ne izgovara onako kako biste vi htjeli ili kako očekujete. Zato su tu rječnici koji omogućuju da Laprdusa naučite kako određenu riječ ili frazu treba izgovoriti. Laprdusov, da tako nazovemo tvornički rječnik, već u sebi sadrži ispravke najčešće korištenih pojmova. Na primjer, već sam ga naučio da se ne kaže gmail nego gmail, da se ne kaže facebook, već Facebook, da se ne kaže WhatsApp, već WhatsApp, da se ne kaže YouTube, već YouTube i tako dalje. Također, Laprdus ima i poseban rječnik za emodžije i za slovkanje. Rječnik za slovkanje se koristi u situaciji kada tipkate tekst i kada Laprdus izgovara slova koja upisujete na tipkovnici ili kada čitate znak po znak. Jučer sam ti pisao na Gmail da pogledaš moj YouTube kanal jer nisi bio dostupan na WhatsAppu. Ako koristite Laprdus na vašem Android telefonu, omogućene su vam dodatne postavke za korištenje Laprdusove brzine govora umjesto sistemske brzine govora. Također je to moguće i za visinu i za glasnoću, a moguće je uključiti i forsiranje jezika da se uvijek koristi Laprdusov podrazumijevani jezik, a ne jezik sustava. Ovo preporučam da uključite ukoliko ne želite da vam Laprdus utihne kada prebacite jezik telefona recimo na engleski koji nije podržan. Opcija za čitanje emodžija, ukoliko ih vaš čitač ekrana ne podržava, je također dostupna.
Laprdus je hobi projekt. Rađen sa ljubavlju, rađen sa srcem i dušom. Nažalost, nisam u mogućnosti realizirati neke stvari u ovoj prvoj verziji Laprdusa koje bi htio, ali trenutno financijski nisam u mogućnosti. Recimo, pitate se što je sa podrškom za iOS i macOS. Nažalost, budući da ne posjedujem Mac računalo, verzija Laprdusa za iOS, odnosno macOS, je trenutno samo nešto što se može sanjati. Ali nadam se da ću biti u mogućnosti da jednog lijepog dana to realiziram. I ja sam korisnik iPhona i zato bi od sveg srca volio da mogu koristiti Laprdus na svojoj primarnoj platformi. I na kraju da otkrijem ono najvažnije. Prva verzija Laprdusa bit će dostupna od 5. veljače 2026. godine. Na GitHubu će biti dostupan izvorni kod, tako da će svi koji imaju iskustvo u programiranju moći dati svoj doprinos kodu, a na mojoj službenoj web stranici hrvojekatic.com/Laprdus bit će dostupne i informacije o samoj govornoj sintezi, kao i linkovi za skidanje aktualne verzije, plus upute za korisnike. Laprdus za Android moći ćete skinuti sa moje web stranice ili GitHub stranice u APK formatu, a u skorije vrijeme bit će dostupan i na Google Play trgovini. Vratite se kasnije na ovaj video jer će u opisu videa i u prihvaćenom komentaru biti svi potrebni linkovi. Ali čekajte, stanite, ne idite još nikud. Slijedi priča kako je nastala ideja za kreiranje ovakvog jednog hobi projekta. Pozdrav, ja se zovem Hrvoje, imam 38 godina i od rođenja sam osoba sa oštećenjem vida ili u dvije riječi slijepa osoba. Kada sam prvi put u životu vidio kompjuter, mislio sam si, malo slijepa osoba ne može koristiti, sve je prikazano na ekranu, mi to ne možemo vidjeti. Sve dok sa 14 godina nisam uplovio u svijet IT tehnologije. Tada sam već aktivno koristio elektroničku bilježnicu za slijepe osobe koja je uz pomoć mehaničkog umjetnog sintetiziranog govora iščitavala sve svoje opcije i tekstove koje bi napisao ili kopirao sa diskete. Logično, elektroničke bilježnice za slijepe osobe nemaju ekran, pa stoga odrađuju interakciju sa korisnikom na dva načina, ili uz pomoć sintetiziranog govora, ili uz pomoć ugrađenog brajičnog zaslona koji se još popularno naziva Brajev redak. Dakle, koristi se ili sluh ili osjetilo dodira ili kombinirano sluh i osjetilo dodira. U to vrijeme saznao sam za nešto što se zove čitač ekrana, odnosno međunarodni naziv screen reader. Riječ je o softveru koji se instalira na vaše računalo ili na vaš telefon, isto kao što biste instalirali neku igricu ili nekakav program koji vam odrađuje neki posao tipa obrada teksta i tako dalje. Jedino što je razlika, što je čitač ekrana vrlo bitan softver za nas koji ne vidimo, jer bez njega nama je tehnologija jednostavno neupotrebljiva. E sad, vrlo je važno razumjeti razliku između čitača ekrana i sintetizatora govora, jer nije isto. Čitač ekrana naime odlučuje što će se pročitati i šalje informacije koje se trebaju pročitati, a posao sintetizatora govora je samo kako će se to izgovoriti. Dakle, njemu čitač ekrana kaže, evo ti tekst, izgovori ga, a onda on izgovara muškim, ženskim, prirodnim, robotskim glasom ili kojim već. Dakle, čitač ekrana i govorni sintetizator rade u tandemu, ne mogu jedan bez drugoga. Jednom je posao da prikuplja informacije koje će se pročitati, a drugom je da ih izgovori. Primjeri nekih čitača ekrana, odnosno screen readera su NVDA, Non-Visual Desktop Access, besplatan čitač ekrana, JAWS for Windows, komercijalan čitač ekrana i Narrator, čitač ekrana koji je ugrađen u Windows 10 i Windows 11 operativnim sustavima, Orca koja radi na Linux distribucijama, TalkBack koji radi na Android operativnom sistemu i VoiceOver koji radi na iOS i macOS i drugim Apple-ovim platformama. Dok su primjeri sintetizatora govora ETI Eloquence, Vocalizer, eSpeak, WinTalker, Unreader i tako dalje. Oduvijek mi je bilo fascinantno kako sintetizatori govora, koji su nekad bili hardverski, dakle bili su kutije koje ste mogli napipati,
a kasnije su postali softver koji se instalira na računalo kao i svaki drugi, zahvaljujući dostupnosti zvučnih kartica koje danas svako računalo ima, izgovaraju tekst koji im je čitač ekrana dao da izgovore. Naime, postoji više vrsta govornih sintetizatora. Neću previše ulaziti u tehničke detalje jer to vas sigurno niti ne zanima, ali ćemo pojednostaviti i reći samo da postoje govorni sintetizatori koji imaju robotsku kvalitetu govora, ali zato imaju vrhunske performanse, dok imamo i govorne sintetizatore koji imaju visoku kvalitetu govora koja 90% do 95% podsjeća na govor žive osobe, ali zato troše puno više resursa kao što je memorija, procesorska snaga i prostor na hard disku zbog ogromne količine snimljenih riječi i rečenica od strane nekog spikera kako bi se proizveo kvalitetan sintetizirani govor. Početkom 2000. godina, kada sam ja krenuo u svijet IT tehnologije uz pomoć čitača ekrana i sintetizatora govora, sve je nekako bilo jednostavnije u odnosu na današnja vremena. Nismo imali toliko širok izbor, imali smo samo nekoliko čitača ekrana na raspolaganju i samo nekoliko sintetizatora govora za naše govorno područje. U to vrijeme je izbor sintetizatora govora koji podržavaju hrvatski ili srpski jezik bio vrlo ograničen. Imali smo doslovno samo njih nekoliko. Apollo, kutija koja se povezuje na računalo i proizvodi govor uz pomoć čitača ekrana, i Govorec, govorni sintetizator za slovenski jezik koji je bio možda prva govorna sinteza koja je u softverskom obliku i koja radi uz pomoć ugrađene zvučne kartice u računalu na prostorima bivše Jugoslavije. Govorec je također bio besplatan, što je također bio velik pomak za slijepe i slabovidne osobe, jer nisu više morali izdvajati ogromnu svotu novaca kako bi si nabavili govorni sintetizator koji podržava jezike na prostorima bivše Jugoslavije. Recimo Apollo, koji je bio fizička, hardverska govorna sinteza u obliku kutije, spajao se na računalo i uz pomoć čitača ekrana čitao tekst. Proizvodio je umjetni govor, neki još kažu robotizirani govor, a bio je k tome još i vrlo skup. Dakle, prosječna slijepa osoba si ga nije mogla priuštiti osim ako je učenik ili student, pa onda može preko sponzora, drugačije ne. Najveća revolucija dogodila se pojavom govornog sintetizatora WinTalker Voice, koji je bio u obliku softvera isto kao i Govorec, ali umjesto umjetnog govora koristio je uzorke snimljenog ljudskog glasa kako bi mogao proizvesti govor. Kasnije se pojavio i Unreader, koji je također imao ogromnu bazu riječi i rečenica, što ga je u to vrijeme 2003-2004. godine učinilo najkvalitetnijim sintetizatorom govora za naše govorno područje. Imao je najprirodniju kvalitetu govora u to vrijeme, ali naravno i to je imalo svoju cijenu. I pritom ne mislim samo da je puno koštao. Koštao je oko 300 eura i to je bila cijela nečija plaća, tako da si ga prosječna slijepa osoba opet nije mogla samo tako priuštiti. Ali problem je bio i taj što je trošio ogromnu količinu resursa na računalu. Što znači ako je netko imao starije računalo, Unreader je doslovno pod njim štekao, blokirao, zastajkivao, trokirao i tako dalje. Jednom riječju pucketao i uz to trebalo mu je dosta vremena da se inicijalizuje. Zato se Unreader i WinTalker nisu mogli koristiti na telefonima koji su tada bili ograničenih resursa. Recimo Nokia 3650 je imala samo 4 MB interne memorije, a pored toga bilo je vrlo komplicirano i zahtjevno u to vrijeme izraditi govorni sintetizator koji će biti i kvalitetan i tanak na resursima. Zato se kao alternativa za hrvatski i srpski jezik u to vrijeme iskoristila Embrola, govorni sintetizator koji koristi difonsku bazu za proizvodnju govora. Zbog toga ima robotsku kvalitetu glasa, ali zato je vrlo tanak na resursima i odlično optimiziran za telefone tog vremena. Prvo ga je koristila aplikacija Starter, odnosno SMS čitač, koji je omogućavao čitanje SMS poruka na hrvatskom jeziku, a kasnije ga je koristio i čitač ekrana Mobile Speak u svojoj hrvatskoj inačici. I onda polako dolazi do nekih većih promjena. Prvo se pojavio Windows Mobile na kojemu je WinTalker Voice mogao raditi kao sintetizator zahvaljujući optimizaciji platforme i boljim specifikacijama uređaja. Zatim 2007. Steve Jobs predstavlja prvu generaciju iPhona, a sa trećom generacijom dobivamo i voice-over čitač ekrana sa kvalitetnim glasom, naravno ne za naše govorno područje još, a 2011. već se polako kreće razvijati i TalkBack čitač ekrana za Android
na kojemu nismo imali toliko širok izbor osim iSpeaka, kompaktne govorne sinteze koja također ima robotski izgovor, ali je zato dosta kompaktna i podržava i hrvatski i srpski jezik. WinTalker Voice za Android pojavljuje se 2013. godine i njegov način licenciranja nije bio takav da ga skinete sa Google Play trgovine, nego ste morali kupiti direktno od distributera, a licenca se vezala za SIM ID ili e-mail broj uređaja. Najveće promjene, bar kada su sintetizatori govora za naše govorno područje u pitanju, događale su se u vremenu između 2017. i 2020. godine. Tada je na svjetskoj razini vrlo popularan bio Vocalizer, multijezični sintetizator govora koji je podržavao mnoge jezike, ali ne i hrvatski. Do 2017. godine, kada se pojavila Lana, hrvatski glas za Vocalizer. Ona je tada imala puno rupa, a neke rupe nažalost nisu ispravljene niti do dan danas, iako je glas nešto najkvalitetnije što smo ikada do sada imali priliku koristiti. Nakon toga i Microsoft je izbacio svoj One Core glas Matej, koji je također bio nešto slabije kvalitete, ali je bio dosad nešto najbolje što smo mogli dobiti na Windows operativnom sustavu out of the box, što se kaže. I konačno, Alphanum izbacuje svoje nove glasove, Danicu i Stefana, za čiji se razvoj u odnosu na njihove prethodnike Snežanu i Mariju koristila neuronska mreža, što je omogućilo najveću prirodnost glasa do tada. Google je izbacio hrvatske glasove za svoje Google govorne usluge. Sa iOS-om 16 Lana je postala dostupna i za iPhone korisnike koji nikada prije nisu imali hrvatski glas u iOS operativnom sustavu ili u macOS operativnom sustavu. Pojavila se i hrvatska i srpska verzija RH Voice-a, govornog sintetizatora otvorenog koda koji je također multijezičan, ali koristi neuronsku mrežu isto kao i Alphanum glasovi, pa stoga spada u obitelj govornih sintetizatora visoke kvalitete. Ovime je započelo jedno novo doba za slijepe korisnike računala i mobilnih platformi. Izbor glasova za naše govorno područje je sada dosta širi u odnosu na početak 2000. godina, pa se sada ljudi raspravljaju koji je glas bolji u odnosu na početak 2000-ih, kada bolje jednostavno nije postojalo. Koristilo se to što se imalo, što se moglo nabaviti ili priuštiti. Sada se vjerojatno pitate zašto sam sve ovo ispričao i zašto pored svih dostupnih opcija ja se odlučim baš za ovakav hobi projekt kao što je Lapardus. Pa iz jednostavnog razloga. Prvo, u meni je već dugo čučala želja da napravim svoj sintetizator govora koji će pričati mojim glasom. Nema veze što se glas u Lapardusu zove Josip, a ne Hrvoje, to je ipak moj glas. Nemojte me pogrešno shvatiti, nisam ja nešto pretjerano zaljubljen u svoj glas i sam Bog to zna. Ali me uvijek interesiralo kako to zvuči kada moj glas meni čita tekst koji sam ja napisao i kada moj čitač ekrana priča mojim glasom. Naravno, sada postoji umjetna inteligencija koja može oponašati glasove, ali to radi samo online i to prije 10 godina nije bilo moguće. Ja sam Lapardus naime pokrenuo još prije nekih 10 godina. Tada je radio samo kao NVD dodatak. Ali dalje od toga se nisam niti pomaknuo, zato što nisam imao potrebno znanje i mogućnost to realizirati. Sada, kada imamo AI tehnologiju koja piše kod, koja misli umjesto nas i koja implementira komplicirane algoritme umjesto nas, sada je to daleko jednostavnije nego što je bilo prije 10 godina. Istina, sada na platformi iOS postoji značajka koja se zove Personal Voice, koja omogućuje da naš iPhone nauči oponašati naš glas i da čak VoiceOver može koristiti taj glas, međutim, ta značajka ima svoja ograničenja. Može se koristiti samo na telefonu na kojemu je izgeneriran personalni glas, a isto tako je ograničenje da taj glas ne možemo dijeliti sa drugim ljudima i ono najgore, podržan je samo engleski jezik. Lapardus je projekt od kojeg ništa ne očekujem, baš ništa. Ne očekujem čak niti da će ga puno ljudi koristiti zato što, budimo realni, ljudi danas pružaju jako velik otpor prema sintetizatorima govora sa robotskom kvalitetom glasa. Ali meni to nije ni cilj da Lapardus postane popularan. Meni je cilj da ja na njemu radim i da uživam u tome.